General Secretary Kasur Kabri Nyutrap uba marbut khar henne kasi ka jingalang shong kalan mungor ulak ranch kilal pathai kubo ong ba ka jingja jo Kasur Kabri Nyutrap hakini kisi ka dei namal ka jingdu mesiem yaka jingklam poi perkhad yaka jingklat kindet jo chairman Kasur Kabri Nyutrap uba Silverstar kurba Kumta Kasur klayo mesiem pat na ka jingkrsha na kiwe pat kisur prepare banang ikhi banam tiang khawput yaka sarkar halal ka jingdawa yaka hok ka jong General Secretary barem ka channel C na kalian kecungi ka kumpun Kasur Kabri Nyutrap kamton re kata ka ban ong ba nilai jano mo kajing jano kecungi sipor kalong ba kadai bet ba kajing kelas dan no jong Sarman kecungi ba Silverstar kurba buat ha keju keporu ba babun hi na kinong lam kecungi kuntup yala diru nilai opang mo kalian ba don bok lang do mga maksuai upun ba kinong lam kecungi nilai pang nilai stop mo de mentak snipat ng sukumen ba nilai yo ban sedang biang ya kenika program agitation program kecungi hang ni po madan malki manglabu ya kenika jingya song kalan mengor pangasuban ai kubli kerpang pat ya ki kebun ki paper na keleng ki distrik wah ki palai poi lang renti akan ni kapor ke pemerintah de PE ba na kaliang sorkar ngidap na kajing sumphia ka bujur ngilong disappointed mo ba hadu mentak sorkar ka le menekam yang kita ki delay tactics mo hadu mentak ka khamshimla la ban suspend ya kita ki pulit kumbang ila dawa hadu punai Agos hadu mentak Oktober ru kasus ngap man desa kawiru kolong ba mentale ladap lai panai habide ba judicial inquiry yang lai panai ban pendap tingi claim i hadu mentai kita ki report semua tingi kwa kan ya kita ki report sing kwa ya ka justice sing kwa ya kita ki jubab ya ka ba sorkari kalabu ya kata judicial inquiry judicial inquiry kalayat hadu lai kilabu hadu man pendap lai panai teman tala dak lai panai de nadu panai September nadu panai Agos mo kaladap ar panai lai panai de hakuju kaporu kolong ba nakaliang kamekalia human rights commission tu ngi ba ko ong ba kan sa ya report ko khat sa persan sini ndre ya kata run film sim lai i de nakaliang jungi rungi i ba nakaliang jong UCM nakaliang jong home minister ba ki ong ba jing sa set yap jong ba si kim long aware kabi di bukan dia bat ki pulir ru lesi ki kilam follow ya ka orders mo dengis ngo benyang ngo khia habi di bukan ka benta bahadu benta ka sarkar kam simla penlong ay kita ki jing dawa ki jungi de akan ni kapor ko taru ba kum ka kunhon kepada ka sur jong paj ba ni kwa kan ba kan don kata ka clean governance mo clean governance apo kani ko sarkar apo kani ka state gov kani ka state mekhle ka jungi ba ha ka ju kapor ni sukwa ban mo ba nakaliang jungi jing sha ngilakwa ban yekendo yo home minister ban submit ya ketuka memorandum ka bangi lapan kre nakaliang kunhon buat ngila pa lesi bangi yaki beri mengin yo bani kendo home minister bat ulai kitien mo nakaliang kejungki menin kemiet ba ila let Delhi no mentaka step ka pemerintah bat ila ongru ba kawan pai bat dep ya kanika syuti puja lesi nakaliang home minister so kwa ban khot ingi bani kendo nakaliang jungi yong ba balingin ab hadu ban dep ya kata puja mo ka puja ka dei ka syuti jong kiwei pat chat ban reu chat ban reu jungi ka tong don sauksian halor kan ni ka jing dawa jong kan ni ka jing suspend ni kia kulit lesi un deploy no num up than hadu ban dep ya kata ka syuti puja mo dia ka jo ka por ru ngakwa ban penpawong ni ba ki don ki balaya ot ya nam don ki patba mo ki ba jing kerjan ya kan ni kunhon kujungi ba ki songkhia ya kata ka jing sya kem lesi jom kita ki kun samla ki jungi sangut mo ki ba syak no ba don kata ka jing ya bu bom shani satai mo hang ne po shilong jungi bangi iru hakilat pathai kubor ba sangut ki khna kun samla jongka rihasi jungi lesi ngalawan ong ba ki padang khat khandai atpo poisnem kila syakem no haki pulit ki pulit kila ban le ya kamram jungki kila ban investigate ban lab ya ka jing shisha mo nakaliang Kasur Kabri Nyutrap ki jungiru nim kwa pat ba kandon
kata ka jingling pisang haki kimi paki jongki mo bat nginum ailat hiru ba nak yang kunhun ki jongi ba ka sarkar ba nak yang ka home department ling ba ka police department kan syukem ban syukno pan mo ki kun samla ki jongi ba ki don kti hakini ki jing bu bom haki caka ki paper ya kan ni nginum laban pedang nginum ailat dan lelelo nak yang kunhun ki jongi namar pi ba ki kun samla ki jongi ru ngisnu thu ba haka state haka jat meri ko jongi let's say kilong first tertib bah hakini nadu mensyuah hadu gini ki por ki pemerintah namar kelajur pelat kata ka corruption mo let's say ka yok jam kom don syu ka hok nakamta jong ki pat ba kom don syu mo nakam tam nakamta kirit kiria ka hok jong pat ba ka hok jong ka anu kom don syu let's say ka pensluri kun samla jungi panle ya kinu nu ki kam let's say mo kiba dakat let's say ngalaban ong namar balai ba kani sarkar ni iba kamdon sisa ya kata kajinglong seriousness kajongka let's say pantawi kita ki policies na kamenta ki kun samla na kamta namta ka state me kalia kajungi pan ai kam ajam ki kun samla ki jungi but let's say ban bangi kwa ban ong ruah kaju kapor ba kaan ngi ihi kadon tang namenta kalong kaan hi kadon arbenta akan dikasih kujungi mo iki bahe la kajong bat ikirip kiria la kajong pul pi habi dei bakini ki education program kujungi bat ngasu kwa ban ong pat akan dikapor pemerintah bat ngi sesong biang mo nginum penslam syu let's say ngini yo no bangin submit choy ko memorandum saka sarkar sa home minister pada dam na tungin sa panpana mo ngi sesong ngi sa panpana mo bat sa kawiru kwa pan hang ni ba kajingi le kajungi kanum sange mo hadu bokot ngini ile bat hak kunhun kajungi don condition om don jingte jungkhom mo namar ba menteri nak tak kajat beri ngosngo ba lada don condition lada don jingte jungkhom ngilaran lupa mo te katai ka message ka bang akwa ban kran hang ni bat kiriu rele kiriu krau mo le sing laban ong ni ka por ka pamta ngim judon ya kata ka jing salia nani bangin kran ya kata ka hok lani ya kata ka jing sisa ngin kran ba ka hok ka jing sisa hot kumangol ong mene ba ka jing yal enti ka jungi ka poput ba kerum keram ani tu ya pi tang ba ngi don be tang ka wai ka thong mo kumbangilaya kran ndu pasdang bangin penyo ya kata ka justice nam ta ka ying sam jumpa si bat ngin bat ba ikani ka kular kumbangilaya kran ndu pasdang si kun hon hakani ka family ka jungi hakani ka sur ko nu trap bat mentaling lanang klan ngani tu ya pi ngilanang klan ban ngilayo itu phone call nang nena tairu ba kin support ingi kin sami mo shushu district ki bangim padon ya kini ki kunhon ki jungi ki ban ya don lang bat kani ka sur ko trap bat kilaya sedang ban phone ban connect ban ngi bat hang tahi ngin saya le bat ngin sedang ya penjur shushu ya kini ki jingdawa ki jungi mo Ini besar buat serius ki ajing kesan dan lagi besar buat ngani tu ya pi ha ka kadoi trik ngila de pani kendo ya ka yeng jungi pak serius namar ba ladang ngimi kendo ladang ngimdon ke connection ka bayajan te kanlong ka bae yangi bangin ya habide bagani ka kam kani ka issue tingilai keliru ngilai lej budien ban ngis nutu hado kanu ka kam kala ya kala proses barkai ka ba ngilap ban ngiyos ngong na ka yeng sem ku jungi ngi ka pelengo yangi ba hado menta ya kani ka judicial inquiry sisin ro kimpat court mo sisin ro kimpat court ya ka yeng kasem jong iba sia iba kre ya ka family ki jongki kon ki jongki lesi bakin mo nrengi shui bet ba ka jingi thu ka jong ka na ka yeng jong ba sia limbai ba kre para jui yitu ingi kalong ba kin support ha ka art ko artrik kin support ha ka art ko artrik bangi iba kani ka judicial inquiry kumpa kilakran na kalang sokan na kalang suemru ngi iba kin sedang no andre hado mendapat kipat sedang mo hado mentah sisir kipat hot ya kayi kesem juga ini ka memerendam tak betul ke di mat ka lesi kita kemar kat kamat jingdawa ke jungi kinum kelah ni tu ipi kumangalong mane kinum kelah kathong ka jingdawa hi kadai bet kaju hi kadai bet bangindawa ya ka judicial inquiry ka ba fair and square but kamtam ya ka jingdawa ya ka jing ban suspend no ya kitu kipulit ki bodon kiti langut ki pulit ki bodon kiti ban paniap bean di bashi kata hi kadai ki jingdawa ki mat jungi ba khmat ngili ra saka sarkar sila ka kam personal jong bashi ngimla bat kerni mo na kalyang ka jungi ka kunpun te kawai hi ka ba ngi mi ban ki kadai bet lor ka ngurim ba ka sarkari imat HKR
artikel 21 ladang ambak lah right to live mo constitution jongkaan de ngiaki halor kani ka bentang mo ba ka jingle jong ka sarkar ka jingle jong ka home department ling ba ki police ban shoot khat im pet lani ban shoot paniap yu brio ya kata te hi melawan pedang de halor kata kan ngrim bah ka constitution jong ka anu ko la tho ba ka don kutu right to live phimla ban paniap yu brio jong tan ko na mo den rei long let's say lada suspect ru yu brio kumbale kini ki pulit ki chungi ki suspect ibu si apa ki kena bom nre ki klam kem te ki sulit hayeng ki kendang hayeng mo desi ki di ban kem ki di ban interrogia di ugin ras position mau ni ubri ru lawan ban pendam lawan ban kuat ban gembiang ya kan jibim ko khoi mo desi kuat no ban kala bomut den re ka jingle ka jungki pat long ki lej hayeng ki klam kem kendang ya dia khmat kun ki la susim ya ka jigim ku juku te kani ka de kata ka jingbitar jong ka jongi kum kun hun ki samla baro ilokmi ko baro jong ka rihasi le si kimla ban pedang ya kan mo ya kan ka benta kan ba ya kan jingle jong ka di sarkar ka jingle jong di kulit ban supunya be hoto pipin la se ban pedang mo le sing la ban keling ni pramangi ina se ban pedang hing jungi smut kinwan kimsan mo su suspect mo le si kinwan rum kulit hing jungi tang ban keli ru kim keli tang bikin kem kin ras kulit ru kin susiat no akhmat kalau akhmat ikun patu ngin la ban pedang ta la ban pedang ta dan rai kadai kani kan orang ba nyaki ba nyim kwa su hari kasi jungi kum long perlok ba kindon kini ki thambor ki sarkar le dan bor ki sarkar tairani le se ba kin su penjak klep ya kin ngelam jungi kadai ka jing sya pakrang ba bok nyim kwa su ya ki le sing la bandong ya kin ngelam seng bahlang nyangiru kum ju kin ngelam ki bami syahmat ban yakun bandawa ya kan ka hok le se mo kan bu hakata ka jingma ka bakraw ka ta ka jungi bat ngim sale abang ikran ni ka pamanga kran ko ka momene kiri krap kiri wele mo ki ngim dei ban tiang ban kran yang hok ka jing sya ladang ngim don mangi menu ban yele menu ban tre ban kit ban ya ka ri ba ka chat ban re dena kadang ka jungi ngi scam jingot ben ngim don ka jing tiang ka jing smet ese ka don ka jing kran mane ki parano ngelam ladon ki jing yo phone call ban ngim sati ki parano ngelam tu ka kran mane bagi ladon ru kita ka jing sya berngem phone call no le sing tip nak kasur jungno kalawan kita ka jing berngem ya kini ki parang ngelam jungi bodon kali kelhuan to ya kini ni tengin sa pet ngin saya pelin parang ngelam jungi wat tangoi ka mesti kwa bodong hang ni ba balai te ko sarkar mentala da parmana kinti ma ka jingjap jung pak si kala supen disappointed ya kini ka jingdawa ka jungi yang ni ki kelhuan mo le si kala supen delay kini ki taktik ki jongki hadu menta kam suspend hadu menta let's say ban ya kini ka proses jong judicial inquiry ru am i bakan position sunung ni wan man keli ya ki bahing basem makani khatoi terik ru ngila keling la syong la discuss ngila keli ki kyong ngimpat le sisin ru ki sufun tang sisin wan no adon kame phi wan no sini demki pak ki klem le namar ba ki don kilayas mo beli kila ajing mut ya ki ba let's say ki mla ban chu diktir mo lada ki kwa ma ki bakin khot akan no khot kin su khot sulong long nyang ko ngu ya kini ki bahayang basam jong ba si kap ban su ko bo be ya ko sarkar te maki ki ong bangim la ban pedang te da ka jing kernga ka jungki te nakalang ka judicial inquiry nakalang ka ni ka government ka basi initiative an bo ya kani te gila bo no ha kani ka aku artrik entau benar tingi iru ba nakalang UCM nakalang UHM ru ba kila admit mo ba ki mlong aware habidei ba kani ka jinjang ban ngi iru ba UHM uklam tre ban hiersuki te uklam tre ban hiersuki te balipat ken open slam ban suspend ni kini kulit mo kata ada ka jingkeli ka bang nak leng ki jungi ko ban keli ka sarkar UHM yo home minister te ngi ka don ka ba silendat ka ban ai ban ka protection ya nur ya no mo ya no ki ko ban ai protection te nak leng ka jungi ku mengila keran ban ba inum song klikti ka sarkar kanum la ban pensngap jar ya ke jingile ke jungi tengin ya cakmat kan step by step mentang ngidang ya hadu umi put ngidang ya ina dukup democratic way jingi ki jungi belong bercacai telada ka penbor pat ngi bangin hapan ya di ki benta teng ngim lale ka songa ka sur jong pat ba mo makane ka kunhon ke jungi ketika voice jong upat ba jong ka perinyo trap bat ngi kwa ya ka sarkar bakan don kata ka clean governance mo bangin sanya kan kumpat ba mo ngirungi kwa ya ka suka sign we want peace we want law and order yang kwa ban syuaki
mo lesi ban supun kulmar ya ka stil lesi ban supun kulmar ya ki pai bai kiri kiri ka jungi la du belah covid tenrei kumbal ong ki perlok ka jungi mene ba kan hi ka jing kwa invite trouble hi da ka sokar le de tang kita tidak